Isto kao što pronađemo trenera koji će nas naučiti i zajedno sa nama nam pomoć da razvijamo vještinu treninga u nekom segmentu. Ja se bavim dugo jogom, pa nisam sama stala pa smišljala kako bi ja mogla jogu, nego sam našla studio, našla sam svoje učiteljice joge od kojih sam nešto naučila. Sad radim više sama nego s njima, ali to me je prethodilo godine rada i razvoja. I psiholozi imaju i tu svrhu, da nam pomognu da rastemo i razvijamo se i razvijamo svoju emocionalnu inteligenciju. Ne samo da liječe psihičku bolest ili poremećaj. I ne samo psiholozi, naravno, ali kao što imamo fizioterapeuta, kao što na taj način ja gledam i ja bih voljela da učimo gledati ulogu psihologa u društvu i praksu odlaska na psihološko savjetovanje ili psihoterapiju. Pogotovo znajući da, evo, trendovi kakvi se dešavaju. Mlade generacije na neki način sve više će imati potrebu i ta navika, ta normalizacija traženja psihološke pomoći i korištenja tog resursa, tog stručnjaka za jačanje svoje emocionalne otpornosti. Ja mislim da je to tako važno i da će u budućnosti biti sve važnije i važnije. I ovo kad govorim ne obraćam se samo roditeljima, obraćam se i mladim ljudima, tinejdžerima, kako bi oni sami tražili, kako bi sami preuzeli inicijativu. Sa jako puno ljudi komuniciram na ovu temu. Nekad je otpor i stigma sa strane roditelja, a nekad je i obrnuto. Tinejdžeri se boje šta će reći Raja ako se čuje da idem psihologu. Pazi, niko se neće pitat šta će reći ako ja imam ličnog trenera. Tako je. Ako neko sa mnom radi ili jedan na jedan. Niko se neće požaliti, ne smijem nikom reći idem na grupne treninge. Ali imam problem da kažem da imam ličnog mind buildera. Imaš neki bodybuilding, ali on treba neki mind building. Jer zapravo te neke emocionalne izazove moram sama. Kad nisam u stanju sama da se iznesem sa njima, to doživljavamo kao slabost.